A Niš je ovih dana bio centar pravoslavlja. Prošlo je 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta, a taj značaj samog događaja proslavi se čitave ove godine. Da, na centralnoj proslavi liturgiju je vodio vaseljenski patrijarh u prisustvu ostalih poglavara pravoslavnih crkava, ali i predstavnika drugih verskih zajednica. Za vernike to je bio veliki dan. Oko 12.000 vernika došlo je u Niš na liturgiju ispred hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je vodio vaseljenski patrijarh Vartolomej. Veliki događaj i za našu veru, za srpstvo. Došli su svi patrijarsi pravoslavni. Ja sam u komšiluku, meni ova crkva mnogo znači. Kako duhovno, fizički, umno. Veliki broj vernika došao je i iz bivših jugoslovenskih zemalja, Rusije, Grčke. Jako sam srećan što sam u Nišu i jako mi je prijetno. Ovo mi znači sve, to je moj život. Ovde smo svi zajedno, svi smo braći i sestre. Posle 100 godina prvi put su liturgiju zajedno služili poglavari svih pravoslavnih crkava. Ovo nije samo praznik Srbije i Srba. Ovo je svečanost i slavlje pravoslavlja od krajeva do krajeva vaseljene. Ovo je događaj i dan kada slavimo, kada su hrišćanstvu otvorena širom vrata. U okviru proslave u Nišu su 2 dana bile čestica Časnog krsta i desnica Svetog Jovana Krstitelja. Hvala Bogu kad smo doživjeli da dođe kod nas. Ne mogu da iskažem, stvarno plakala sam i u srcu od radosti od viđenja. Nišlije su slaveći 17 vekova slobode hrišćanstva u svet poslale i poruku ljubavi, mira i tolerancije. Živi krst napravilo je oko 5000 ljudi.